أوبليان أوبلسخين نكسمون دكتور خدير ليجي أكان ياجسات رولي بيتني سو أرد ردا فيني كليك أدا يا رفيا سمو كناسي جامو فيني ميجا جبينتنا وديفنو دفني أرسنت هاينا كبير كانوا كنن أوبلسخين كنا كم تكنوا لالن كذا قد دوغلا يا رسمو كنا نقوديما نوردفا أنا في دكتور أبادر دكتور الراول إنتاني لما كان أبوم ما كبته أوبسا في دي أنا سوجي يا سنوجي دكتور ما جت أسجني Alhamdulillah azgo ana rabbi nu gargaara jiddu galeessi kanneen safayyaa sammuudha dirreedhaatti argamu jechuu odeeffannoodha waan hin dhageeffin gara kanatti si waame atillee baga qabdee dhuftee mee seenneetii waan jiru walumaan ilaalla. Akkam jirtu nagaa fayyaadha. Dr. Tawfiqi keenaansi kilinika jaamu information dhageenyee gara keessan patientii kana qabannee dhufne kanaafi patientii keenya Khadiri jedhama obbo Ibsaan volunteer isa kana ji'a dheeraadhaaf itti lafa'ee karaarraa kaasee tajaajila hedduu godhee fi achi booda naafi Ibsaan social media irratti wal barree isa kana akhimuman wallaansi sammuu asni jira hanga dandeenyetti eega qixanaatitti laffaatee mana wallaansaa gara si fudhanneeti wallaanna jenneeti obsaa gara kanatti fidee. Ayyee obboleeyyan akkam jirtan nagaa fayyaa hordoftoonni koo kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan akkam jirtan isin jechaa nageenya koo salaamtaan koo bakka irratti isin geessu. Egaa obboleessa keenya Khadiir ji'a 7 ol noojitti laffa'aa turtan. Eessarra geessee sadarkaan irra jiru maal jettanii iyyaafachaa turtan arra duraan yeroodhaaf bakkuma jirutti sheekota quraanatti qaraanii mala aadaatti yaalchisaa turre eegan immoo sooshaal miidiyaatti yaalli gartee dhibee sammuu giddugala keenaansi hajamu dhageenye soo isa kana bira finnee as argamaa darajaan irra jirus gara giddugala isaanii finnee dhufnee asirraa kanaaf Khadiir kana booda isteepmenti taanu maal ta'a akkam godhamaa yookaan asumaan namoonni bifa Khadiir kanatti iddoo adda addaa Harargee lixaa Harargee bahaa magaalaa Dirredhawaa namoonni keenya kan dhibee sammuutiin ijoollee yuunivarsiitii irraa baatee ijoolleewwan hayyoonni meeqa daandiirra faca'anii jiran giddugalli yaala sammuu keenaasin immoo namootan akkanaa kanarratti hojjechuudhaaf kilinika banee qophaa'ee nu eegaa jira. Nus sanirraa fayyadamaa ta'uudhaaf har'a Khadiir qabnee dhufne isaan bira jirra maal akka nuun jedhan akkamitti akka nuti tajaajilan karaa isaaniis hin dabarsaa. መጀመሪያ እንኳን ወደ ክሊኒካችን በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ክሊኒካችን ቤካንሲ ልዩ የአእምሮ ሕክምና ክሊኒክ ይባላል። ከመነሻዬ በዚህ በጎ አድራጎት ስራ በመሳተፋችሁ በተለይ ደግሞ አሁን ላይ በጣም በተንሰራፋው የአእምሮ ህመም ላይ በመሰማራታችሁ በጣም ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። በተወሰነ መልኩ ከአቶ ከድር ካላቸው ነባራዊ ሁኔታ እነሱንም ለማነጋገር ሞክረናል። ከእናንተም ያለውን ታሪክ ለመውሰድ ሞክረናል። እንዲሁም ቲክቶክ ቪዲዮቹ ላይ ካሉት ነገሮች በመነሳት እንግዲህ አቶ ከድር የአእምሮ ሕክምና ያስፈልጋቸዋል። ያንንም ግልጋሎት ለመስጠት ክሊኒካችን እንዲሁም ከሚሽነሪ ኦፍ ቻሪቲ ጋር በመተባበር የተኝቶ የአእምሮ ሕክምና አገልግሎት ለመስጠት ሙሉ ፈቃደኛ መሆናችንን እናሳውቃለን። ጥሩ ግንቦት ወር እንዳጠቃላይ የአእምሮ ግንዛቤ መስጫ ወር ነው። የዚህ ዓመት የአእምሮ ግንዛቤ መስጫ ወር ዋናው መሪ ቃል ከግንዛቤ ወደ ተግባር የሚለው እንግዲህ እስካሁን ግንዛቤዎቹ በተለያዩ መልኩ ተፈጥረዋል። አሁን ወደ ተግባር መጥተናል። እንግዲህ ክሊኒካችን የሚሰጣቸው አገልግሎቶች እንግዲህ የተኝቶ ህክምና የተመላላሽ ህክምናን ይሰጣል። በእነዚህ ውስጥ በተወሰነ መልኩ ከፍተኛ የሆነ አእምሮ መረበሽ፣ ድባቴ፣ ጭንቀት፣ የሱስ ህክምና፣ ከጾታዊ ግንኙነት ጋር የተያያዙ ህመሞች ህክምና፣ የሱስ ህክምና፣ የህፃናት የአእምሮ ህክምናን እንሰጣለን። እንዲሁም ደግሞ ለድርጅቶች አንዳንድ ሰራተኞች እንደው የአእምሮ ጤናቸው እንዴት ነው ብቁ ነው ወይ ለስራ የሚል ማረጋገጫ ሲፈልጉ የአእምሮ ጤና ምዘናን እንሰጣለን። ዋናው መሪ ቃላችን አእምሮ መንከባከብ ህይወትን መጠበቅ ነው። እናመሰግናለን። kabajamtoota jaatamtoota hordoftoota obsaa bayan kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan yaadni immoo obboleessa keenya afaan Amaariffaatiin nu ibsee yaada kan eebbifamaa hundi keenya dalagamuu qabnudha. Waliin taanee nama keenya kunuunsuudha. Kanaaf
hubannoorraa gara hojiitti akkuma inni isaan jedhan namoota dhibee sammuu qaban hubannoon wal gahee jira. Akka daandiiraaf dhumeenni waan godhan. Gara giddugala yaalaa fiduun immoo nuuf waan ta'eef isaan immoo hara hojiitti deebi'anii jiranii akka bahaatti Harargee lamaanii fi Dirreedawaa dabalatee isaan biratti akka tajaajilamnu Usmaan ergaa isinii dabarsa. አድራሻችን ያለው ድሬዳዋ ከኦርቢት ሆቴል ወደ አውራ ጎዳና የሚወስደው መንገድ ላይ ከማርያም ሰፈር ትምህርት ቤት አጠገብ እንገኛለን። ገለቶማ ነው ኦበረሰ ከንዘ ከዲር ክላስን ጭብስ ነው በከተና ክሊኒክኒ ኩን ኢዶ ቱርሲያት ሲቀበኒ ክላሲ ኩንሞ ፋሚሊ ጉቶ ጂኒ ዱኩብሰታን አስንጪሳ ማቲን ሳኒ እሺ ዶክተር እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ይሄ ላብራቶሪ ክፍላችን ነው። አእምሮ ህክምና ላይ ሶስት ዋና ዋና እንትኖች አሉ። የመድኃኒት ህክምና አለ፣ የንግግር ህክምና አለ፣ ሳይኮቴራፒ ምንለው፣ ሶስተኛው ደግሞ የማህበረሰብ ህክምና። አሁን እየሰጠን ያለነው የማህበረሰብ ህክምና ነው። ማህበረሰቡ ስለ አእምሮ ጤና እንዲያውቅ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን እንዲለይ ነው እያደረግን ያለነው። እናመሰግናለን። ኦርቶዶክስ ከኛ ሁበኖ ጋር አርከተን ጀነት አበናረይ ከናፍ ኦብለየንኮ ዱመረት ማሪንስ ኒዳማ ገረ ድሬዳዋ ዱፍተኒ yaala giddugala agartee dhibee sammuu keenyaas dhuftanii akka irraa tajaajila fudhatan gamanumaan isin afeera.